Kristu waseNazaretha siyabingelela kakhulu kwibandla lenkosi umzimba kaJesu wonke la sifinyelela khona nakulolu suku lanamhlanje. Hawu bantwana benkosi siyabonga kakhulu. uJesu siyamdumisa kakhulu. Sibonge nje nangaleli thuba asipha lona. Igama lami ke ngu-ST wakadlamini. Ngihlezi ngisho mangithi ula uyasibukela umntwana kaNkulunkulu usendaweni right kakhulu. Yona ndawo ke le, this is the platform where we come up with different topics asiza umzalwane amthuma kwiBhayibheli, asiza umzalwane amthuma emadolweni, asiza umzalwane amthuma ukuyobuka ama scriptures njalo njalo. So siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Njengoba sengishila igama lami ngu-ST wakadlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngingakhohlwa ngomhla ka2 May sizobe silapha nemkhumbani inkonzo kaMoya ongcwele. Namhlanje ke sinobishop angahambi yedwa ke hamba kanye nomama egameni lika Jesu Kristu ngizoba introducer in no time khona lapha namhlanje. But before we start, niyazi nani, this is a Christian platform. Indawo platform yamakhola, but before siqala singene straight enkulumeni namhlanje ngiyathanda ukuthi nje ke sicela enkosini ngoba yonke into esiyenzayo siyenza ebukhoneni. The moment siyenza outside of his presence is a very big problem. So njengoba sibona nje senza wonke lo msebenzi siwenza in his presence. But before we start ngicela ukuthi ke sicela enkosini and then we go straight to our today's chat egameni lika Jesu. Baba siyakubonga. Thank you Lord Jesus. Nkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu. Thank you Master. Siyakuthandaza moya weqiniso. Thank you Jesus. Sihlangene kule ndawo Nkulunkulu wethu namandla. Thank you. Sicela Nkosi ukuthi ukuzibonakalisa kwakhona kulezi ingxoxo uvele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba usihlanganisa ngalolu hlobo sidumisa wena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele finyelela ke kuloyana naloyana uNkulunkulu wethu engcwele uthinta inhliziyo yakhe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord in Jesus name. Amen. Bazalwane bami enkosini siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today I'm joined by Bishop ehamba nomama lapha namhlanje. Bafowethu umama ke sagcina ukuba naye lapha mhla sizwe egoli. Lento yangazi vele ibe prophetic. Sinayela namhlanje ngoba sesiyeThekwini. Shuthi umama siba naye uma kumele siye somewhere. Sinayela lapha namhlanje. Sibonge kakhulu bazalwane, angithathele lithuba ngibabingelele ngokukhulu ukuzithoba egameni lika Jesu Kristu. Mhlambe ke ake ngiqale ngomama le on my far right. Ngiyangibiza ngo-auntie umama wami lo phasi. Ngiyakubingelela mama, niyaphila? Siyabingelela baba, siyaphila. Inkosi sasigcinile, siyabingelela nakubabukeli egameni lika Jesu. Sibonga. Amen. Sibonga kakhulu mama, sibonga uNkulunkulu kakhulu. Khona naye Bishop sinaye lapha namhlanje. Bishop ngenkulu intobeko baba siyakubingelela. Sibakhulu. Baba niyaphila? Hayi, Nkosi siphethe kahle sibingelele kumbukele ekhaya. Ngibazalwane bonke nje emhlabeni wonke egameni lenkosi uJesu. Siyabonga Bishop. Hey, lokho sigcine abazalwane base Cape Town besho bethi hey waziwaphuthelwa Dlamini. Waziwaphuthela kodwa ke nihambe kahle Bishop eCape Town. Kakhulu. uNkulunkulu ufika wazibonakalisa. Sibakhulu phela lento ayihambi ngomuntu. Ihamba ngoNkulunkulu esemntwini. Oh my God. So thina sizithathile nje sazibeka yabonakala inkosi yenza umsebenzi wayo. Madana siyabonga Bishop. Bishop akuphatha kahle nawe eKapa. Yo. Hayi bekumnandi eKapa, uNkulunkulu efikile. Kwenzeka izinto esingazazi ezimangalisa, bekumangalisa nje kanjalo. uNkulunkulu bemkhulu ngalona hlobo wenza izimanga nezimangalisa esingazazi. Namanje bayafona kwabona bathi hayi asiyazi ke thina lento ebeyenzeka lana. Uthi ubaba umfundisi wakhona uthi hayi akuyona lento ebengintshene yona bazalwane le enye le ngiyibonayo mina bengintshene enye.
How about siyambonga kakhulu uNkulunkulu babishop sibonge kakhulu nekhumbula bazali nginitshela ukuthi ngake ngavakasha ngalena ekhaya elikhulu bangiphatha kahle ngendlela emangalisayo kwaba intokozo kakhulu ukufika kwami lapha kuleya ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. So afowethu ngilokhu ngishilo nje uBishop ngamtshela ngathi baBishop yabona manje baBishop sizoya naseGoli kungekudala sekuyisisikhathi lesi sokuyitedium baBishop kuye kuthiwa masise stadium ubone uthothi mhlambe kube ngathi manje hayi masise stadium njengegama siyoba iqoqwana nje stadium. Mina ngikhuluma ukuthi njengoba kudlala abantu ibhola sigcwala istadium kumenyezwe igama lika Jesu estadium. Uma ngibuka indlela baBishop umlayezo wakho ohamba ngakhona ufinyelele phesheya ezizweni zonke ehlukahlukene liyoba linye ilanga bafowethu lapha emakhaya siyomemezela khona siyosikhomba istadium ukuthi siya kuphi la siya khona esosigcwalisa istadium kuvela amandla kaNkuluNkulu ngendlela amangalisayo. But ke namhlanje nginayabo la baBishop njengoba sizokhuluma nje kodwa nokunye kuvela kakhulu indaba yangomhlangano eyobe sinawo lapha ngomhla ka2 eMkhumbane inkonzo kamoya. Ngabona nalapha one of ama sessions lapha eCape Town baba nesession kwakuthiwa inkonzo kamoya. Anthi mina hayi bona lento manje singayijeka. Hayi lento ingavela phambili. Nayi lento yaseThekwini manje isiqale eKapa. Mhlawumbe baBishop nje ukuyivula inkulumo yethu masikhuluma ngenkonzo kamoya baBishop mhlawumbe nje siqala nje sile foundation yenkulumo yethu namhlanje umzalwane vela kasimzalwane ngaphandle kamoya. Mhlawumbe masisithi ke baBishop inkonzo kamoya sisuke silindelene masuke sikhuluma sithi nje manje ke inkonzo kamoya ke le. Okay mhlambe angazi noma ngizobeka kahle baBishop indaba kamoya kuyinto ejulile yona akuyona into esingayithatha nje lightly. Angithi ngokwabafethu abafunda imibhalo yes baveza ukuthi ke uNkulunkulu usezulwini. Yabo sonke nje siyazi ukuthi uNkulunkulu usezulwini njengoba iBhayibheli lithi izulu isihlalo yabo sikaNkulunkulu umhlaba isenabelo seinyawo. uNkulunkulu emhlabeni esithi mayefuna ukuhamba emhlabeni akasebenzisi izilwane. Okay. Usebenzisa abantu. Yes. Yabona. Ngokomthetho abafowethu laba bamemezela a great revival. Uyabo kunento ethi uyivuselele enkulu engihlezi ngilongizwa njengoba nami ngiyasho ukuthi kunemvuselelo uNkulunkulu enkulu ezoba khona. Hayi madoda. Ivuselelo enkulu ayizuba khona akulula njengamanje kwabanye abantu kubona into enjalo. Yes. Ngoba ifuna abantu bakamoya. Abantu bamoya ke bayakhiwa bakhelwa into enjalo. Okay. Masikhuluma ke ngomoya kaNkulunkulu akithi sikhuluma ngofakazi wokugcina. Yes. Ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uhambe nabantu ngaphambili evela ngamafu evela yabo ngomlilo kanjalo waphinde uhamba nabantu noJesu ehlala nabo kulesi sikhathi ke uhamba nabantu ngomoya wakhe. Yes. Yeah. So uma uNkulunkulu ke hamba nabantu ngomoya wakhe kufanele kufike la khona abantu behlulwa khona umoya kaNkulunkulu. Oh madoda. Manje ke esithi nebandla lonke nababukele emakhaya asifiki mfowethu kuleyo level yokuhlulwa uNkulunkulu. Sifinyelele manje ezingeni la kamoya. Masithi sifuna ukungena ezingeni la kamoya sifuna ukuthi emhlabeni sithi sihamba abantu bathuke bethuswa abantu besenyameni. Yeah. Kodwa izinga abakulo kube izinga la kamoya kuze kubuza abantu bathi hlobo luni lolu labantu.
kusho ukuthi ke bese bechaza ke labantu abalaleli bethi no abantu bakamoya yes right now angazi noma ngiphendula ngakho no kahle kakhulu Bishop umoya masikhuluma ngokusebenza kamoya nabantu kusho ukuthi umoya ingcwele masithi inkonzo kamoya umoya ingcwele usuke efuna abantu hayi bonke kusekhona uhlobo oluthize labantu uNkulunkulu afuna ukulakha libe njengaye uyabona lithi lihambe emhlabeni libe linjengaye uNkulunkulu kumoya njengoba inyama yomuntu ufanele ihambe ihluliwe inyama yomuntu ufanele iyenze intando kaNkulunkulu inyama yomuntu ufanele ilalele izwi likaNkulunkulu uyabona umuntu mase kuumuntu kamoya enceke wenkosi mawusawufika ezingeni nje likamoya ngeke ngizothiwa abantu bayaphikisana ngeinkulumo ezithize uthi ivesi elithize lithi usuke wazi wena umuntu kamoya ukuthi lento abaphikisana ngayo umoya ingcwele uyakuchazela yona kabanzi wena umuntu kamoya so laba abantu nje ubona belwa nje bephikisana ngemibhalo nayo yonke le nto baphikisana ngenxa ukuthi basuke besenyameni kuze kufike ezingeni la khona bexabana khona uyibona so umoya ingcwele ke manje into ayenza yona ufuna ukuvusa abantu abazongangeni kuleyo nto abazobona ngamehlo awodwa baqonde ngendlela eyodwa bahambe ngendlela eyodwa baphile ngendlela eyodwa uma omunye emile phambili ukhuluma okuhafu waleso sipho uNkulunkulu amphe kusona bese kusukuma omunye kanjalo akhulume esipheni uNkulunkulu asuke emphe kusona so leyo nto ke manje iyobe senibizwa ke ST anisizwe ubizwa ke kuthiwa nje ibandla likamoya yeah umoya ingcwele ke ufuna leyo nto esithinga ngoba mhlambe songena nje nokunye mhlambe usabuza ngingazi noma mhlambe ngikhuluma kahle kodwa nje ngicabanga ukuthi masikhuluma ngendaba kamoya nabantu umoya ingcwele usuke ufuna ukubulala inyama yomuntu ukuze akwazi ukusebenza inyameni yomuntu manje inyama yomuntu ST ayifi ihlula abantu sebeshumayela yahlula abantu sebeshonge izilimi sizozichaza mhlambe ezinye zezinto esizibona ukuthi abazalwane basalela umoya ingcwele ufuna ukusebenza emhlabeni njengoba ubona amadoda kaNkulunkulu eshumayela mase kufika ezingeni kamoya afika sale abuye aphelele la ezwini angafiki kumoya baphelele ezwini izwi balichaza kahle kakhulu izwi balichaza kodwa bakafika ezingeni likamoya no umoya ingcwele mase sifika ezingeni likamoya esithi kufanele masime nabantu sesikumoya masikhuluma esithi uNkulunkulu ufuna sikhuluma abantu besoba ungazi abantu uzibashumayeze base bakungene phezulu kwelikamoya kuyikhona ukuthi sesikumoya bazalwane sekuzosebenza amandla no amandla kaNkulunkulu asebenza kanjani amandla kaNkulunkulu singahlala nje phasi kanje sihleli siwuthethe bazalwane hayi ngeke khona inkosi phakathi kwethu fanele kushintshe isimo isho ukuthi siyibantu madoda baBishop akazi baBishop khona ngafisa ukueda kulento kamoya sisandlala nje foundation yethu mama mhlambe nga-eda laphaya ekutheni khona ivesi lapha kwabaseKorinte besibili chapter 3 verse 17 wakhona lithi inkosi inguye umoya bese lithi ke lapha kukhona umoya wenkosi kukhona inkululeko manje uma ngabe lisho njalo lisho kusho ukuthi umoya lo ufika sebenze aqede ukusebenza akashiye umsebenzi uhafu ufika uqede ngoba imakhulunywe ngenkululeko khulunywe ngokuthi ulethe ukuphila ngisho noma uyagula alethe ukuthula emphefumulweni alethe ukuphumelela alethe wena uhlala ngene confusion uhlezi ungakhathazekile ukuthi sekhona umuntu osesike manje kade yile kwelabafileyo ubonile this no that wena vele relax ngoba umoya ingcwele uyaclearishela yonke into uyakuholela kulo lonke iqiniso so okusho ukuthi impela into yenkonzo kamoya is very important ukwakha umzalwane ukuthi umzalwane akheke aphile ngalendlela uNkulunkulu afuna kuphilwe ngayo abe nothando axolele ngoba ubona abantu kugcwele amagquba ngaka kusho ukuthi umoya wenkosi madoda awuphelele uyamukelile inkosi kodwa umoya wayo uyabona ke wenza ke manje ukuthi ke
umzana ahambe ngaphelele ehambe ebheka abantu okukhulunywa ngami bayazondana bayasonta bayashumayela kodwa na inzondo phakathi. So umoya wenkosi wenza ukuthula, wenza manje izwi lenkosi lithi zamelana ukuhlala ngokuthula nabo bonke abantu. So ke umoya kaNkulunkulu lo okudrivela kuyo yonke lo yonto uyakulida akuholele ngasemanzini okuphumula. Yabo ila ufika uthole khona impumuzo mangabe lishona ethi wozani nonke nenikhathele nizofika nithola impumuzo umoya wakheke lo sisempumuzweni ngaphandle kwakhe asiyilutho. Yazi ngakhumbula ngaye ngathi sixoxa nomunye umfowethu ukuthi sithi yazi even lezi intshumela esishumayelayo kusindiswa abantu abaphendulwa ubuchule bendlela esibeka ngayo amagama nendlela esichaza ngayo iBhayibheli kodwa umuntu uphendulwa umoya osukugibele kuleyo ntshumayelo. Ngaze ngamvumela ngathi mina yazi kwesinye isikhathi ubona amakhehla akudala uthola ukuthi ashumayela intshumayelo kokunithothi namavesi akawabekanga ngendlela kodwa hey thinta inhliziyo thinta inhliziyo kuphenduka abantu ubona ukuthi noma kwesinye isikhathi usothi hayi uvela nje iBhayibheli alibeke lapha kwesinye isikhathi akhulume nje kuphenduka abantu ngoba umuntu uphendulwa umoya more than anything. Uma usangena ke ST la ekuthenini amakhehla ayekhuluma izwe lot angithi kunje ST namanje abafowethu laba abakhuluma izambulo bakhohlwa into eyi-1 uma umi phambi kwabantu one verse sure ikwazi ukukhuluma nabantu aba-1000 one verse ikhulume nabantu aba-1000 ngendlela ehlukene angithi uyabona ngoba uNkulunkulu akafani nabantu. Thina masithi phendukani thina sesithi phendukani ngoba sisho ezonini angithi yes kanti uNkulunkulu ukhuluma nomuntu owenza isono ethi akaphenduke akasho umuntu lo omela phathi wena owenza isono phenduka mekwathi nje phendukani angithi izwi likaNkulunkulu umoya ingene enhlizweni zabantu bonke isikhathi esodwa umoya owodwa angithi uyabona bese bephenduka abantu ezonweni zabo ubona abantu begijima beza ngaphambili bezophenduka kanti umuntu uma ungambuza ukuthi yini ekuphendula uzokuchazela ukuthi ngenza ukuthi endaweni ethize ingako ngiphenduka nje nomunye athi ngenza ukuthi nomunye athi ngenza ukuthi nomunye athi inkosi yangithuma endaweni ethize ngangakwenza ngiyaphenduka. So akukona ubuhlakanipha komuntu okwenza intshumayelo izwakala ebantwini kuya ngomoya kaNkulunkulu. Angithi uyabona ke umoya kaNkulunkulu owenza izinto ebantwini fethu. Uma abantu bezigebengu phambi kwabantu kungenela umoya kaNkulunkulu fethu awungitshena ukuthi ungathi umuntu ekade ebuya kolala nomuntu wesifazana kodwa afika epulpit ashumayele inceke yenkosi kuphenduka abantu. Ngitshele nje ukuthi ngabe uNkulunkulu unjani lo uNkulunkulu othi abantu abaphenduke kumuntu onakele akungaye kungomoya kaNkulunkulu. Madoda uSunkulunkulu abaphendula abantu kodwa isigila mkhuba asilahle kodwa abantu baphenduka uyabona. So umoya kaNkulunkulu abuyadile nalo isigila nalo uNkulunkulu nje bephendulela abantu nje wenza ukuthi aqede ngalaba abuye azodila nalo sure ngomoya wakhe futhi njalo ngomoya izwi angithi umoya kaNkulunkulu inceke wenkosi uJesu wakhuluma isimanga ukuthi uma esefikile umoya ingcwele uyabona uyakuniholela kulolonke iqiniso kodwa uthi uyakuthatha kokwami. Oh my God. Usho ukuthi umoya ingcwele uthatha izwi likaJesu alikhulume usho ukuthi lento noma singasayifundanga kwesinye isikhathi kodwa ilanga phakathi kuthina sihamba nayo umoya ingcwele uthi sithi sihamba endleleni athi wenzani manje uyabona ke siphenduke ngaye umoya. So ke asithi iningi mfethu sisi nje basisaxoxa nje sisazoyixoxa ngoba nezwi lenkulu sisazolibuka. Yes silibuke nje ukuthi sifailile kakhulu sikole songena lapho sifailile thina from ku leadership. Uma inkonzo limala ku leadership isuke isho ukuthi limele ezansi. Ngcono ngoba masikhuluma kule platform asikhulumi nabantu abangakhona. Yes sikhuluma nabazalwane ukuthi
sifailile bazalwane, sifailile. Yabona nje mfethu khona ivesi eBhayibhelini lithi uthanda umakhelwane wakho njengozithanda wena. Mfethu uJesu wavala ezulwini thaqa kubazalwane abasindisiwe. Lapho nje wavele wavala uJesu ebazalwane abasindisiwe. Mawungababuza abazalwane abasindisiwe bakude kabi kumathansi, bakude kabi emthandazweni, bakude kushumayeleni, but abantu abahlala nabo emakhaya abo mfethu ungayisimanga ukuthi njengoba ngihlele kule platform ngibonwe umakhelwane lapha ekhaya mina mfethu ngihlala no baba ukhwela. Anginqeni ukumbiza ubaba ukhwela uyakhonza usebandleni laseAfrika. Ubaba ukhwela azange sazwana naye iminyaka, but ukuze ngimphase ubaba ukhwela ngoba abantu angihlala nabo mina around mina uyayizwa babe ngangifuni bonke, but kwaphoqa ukuthi ngibaphase ngokukholwa. Ukhwela ngamphasa ngokukholwa. Uningi nje ngachaza ngithi masikhuluma ngomuntu othi umakhelwane efuna umphasa ngoba uNkulunkulu mayefuna uyezulwini uvela avula indlela kamakhelwane ukuthi izulu ngeke siye khona, fanele siqale la kamakhelwane akweyisele izinkukhu zakhe, akweyisele uba ngumsindo, akweyise ukuthi ukhanyisa ugesi wakhe ngakwakhe, ugesi ukhanya ngakwakhe, akweyise ukuthi imoto mayifika idlula ngakwakhe, fanele uyiphase yonke. Hayi ngeBhayibheli ncebe Nkosi, iBhayibheli funa ulivale. Masikhuluma ngomuntu kamoya, iBhayibheli funa silivale. Sifundelwe wena sibalukhulu, usifundele ukuthi hayi lo mzalwane lo leli verse uliphasile. Ungalifundi wena, ulifundela abantu kanti wena awuliphasanga. Imadoda. No. Kuningi wena. Yazi lento baBishop even ake ngithi nje even nasemasontweni athile. Uyawuthola ukuthi kukhona nje umzalwane wakwayithinta futhi lento legoli. Uthola ukuthi uyinceka kaNkulunkulu. Usuku kuphi umoya la khona uthothi mhlambe nje awusazwani nomuntu ke othile. Angazi sibekhulu noma mhlambe singayengena nikuwe. Bishop. Uyabo la mfethu khona amasonto lawa kithi. Singakanje ebantwini abangakholwa noma siye kulamasonto lawa asithi thina abantu abakholwa. Bishop. Right. Ake sibuke la esontweni lethu. Lento siqale sayibuka kude. Kuyibandla elithile elingezwani nebandla elithile. Uyabona ke ukuthi beyisekude. Yashintsha sibalukhulu, yangena phakathi esontweni. Yenzeka ke kulo manje thina ibandla, mina ngise International Revival Ministries. Kwashintsha angisho ukuthi yona ishintshile. Kusho ukuthi iInternational manje ivele idivideke. iInternational. Kusho ukuthi ke manje nceke Nkosi. My question is, ngesikhathi ethi umfundisi bazalwane umoya ingcwele ungembulela ukuthi mfethu ngiyabuza sebalukhulu mhlambe ngoba uDomu bami ukuthi umoya ingcwele ungena kanjani ebantwini bexabene akhulume futhi. Ngoba iBhayibheli lona singalifunda sebakhulu. iBhayibheli cha kulula ukufunda iBhayibheli futhi kulula ukuthi ngingama phambili ngishumayeza abantu ngeBhayibheli. Ngibuza lokhu ukuthi uthi umoya ingcwele uthe esho kanjani umoya ingcwele ukuthi akhuluma izinto umoya ingcwele kodwa uxabene nomuntu. Uyazi sebalukhulu mhlambe fanele sifunde iBhayibheli. Khona enye into engifuna ukuyibheka lapha eBhayibhelini uma Matthew chapter number 5 mambishop ungifundele. Ukhona ku chapter 5 lethi futhi khona na ku chapter 6. Okay. Yeah, ngifuna babona abafundisi libone nebandla kakhulukazi mina ngifuna ukukhuluma nabazali abasindisiwe kakhulu ngoba masingakhuluma seqe sishone ngale emhlabeni ngizovela ngiquote abantu abaphuza itshwala ukuthi abantu abaphuza utshwala baxabana namhlanje kusasa ekseni uthenga ibhodlela labhiya ubiza umfowabo uthi abazophuza baxolelana balishare futhi bashare ibhodlela labhiya kodwa laba abasindisiwe abayishare iBhayibheli madoda ukuthi ababuyisane bambishop uchapter 1 chapter 6 awuqala chapter 5 okay chapter 5 yes chapter 5 ngifuna uzwe kahle lento zoqala lapha yana ke uverse 43 44 yeah lithi nezwa nokuthi kunomthetho othi wothanda umhlobo wakho. Yazwa iBhayibheli nezwa ukuthi kwakunomthetho owawuthi wothanda umhlobo wakho uzonde isitha sakho. Mina ke okusho ukuthi umthetho loyo labo abafundi beBhayibheli umthetho kaMoses wawusho njalo umthetho kaMoses. Now umthetho kaMoses wadlula ke
the New Testament now umthetho kaJesu uJesu ke manje uveza into ehlukile uthi mina Jesu ngithi ke kunina abafowethu ensinisiwe nami ngiyakhuluma nani bazalwane ngithi kunina ensinisiwe yebo anothanda izitha zenu nibathandazele abantu abanihleba efethu into ekude kakhulu sibakhulu leyo ngeke umthandazele umuntu okuhlebayo umuntu okuhlebayo nje uyakunyanyisa okokuqala lokho umuntu okuhlebayo uyakunyanyisa noma ungathandaza uyakunyanyisa noma ungazila ukudla uyakunyanyisa ungathandaza 40 days ukuthi mawuqeda ukuthandaza 40 days meke waqhamuka uyakunyanyisa kusho ukuthi imvelo yakho ayiphumi kuwena noma sowusindisiwe kusho ukuthi umoya ingcwele akakuqedi wena enyameni ngoba sikhuluma ngomoya manje la kusho umoya ingcwele akakuqedi akuthathe sibakhulu akubeke ezweni lakamoya yebo uthi iBhayibheli uthi uJesu nezwa nini ukuthi ufuna wenze njani thanda umhlobo wakho uzonde isitha sakho uJesu ke uthi ngithi ke uthi uJesu kunina yes bazalwane uJesu uthi kunina anothanda izitha zenu thandani izitha zenu nibakhulekele laba abanhluphayo into engeke uyenze leyo sibalikhulu bayazi abazalwane nje wabesibhekile nje la ukuthi lento yokuthi umuntu oyisitha kubona athi uJesu uthi abathandaze abazalwane bathandazele izitha zabo into engelula mfethu into engelula leyo leyo nto ifuna umuntu kamoya ozokwehla asuke esitezi sokuba nemali asuke esitezi sokuba nemoto enhle asuke esitezi sokuba nebandla elikhulu asuke esitezi sokuba nemali eningi avele adele konke ehle ashone ezantsi ayobheka abantu abazondayo afika abathandazele sure umuntu nje wakenza kabuhlungu vele umthandazele umuntu umthandazela ukuthi akafe umzalwane uthandazela umuntu Nkosi ufuna umshaya mawuzothiwa umuntu oxabene nawe ushonile uthi uNkulunkulu uyashaya into engekho leyo nto amanga hlaza le uthi uNkulunkulu angathi engamphendulanga umuntu uthi efile uthi uyashaya uNkulunkulu isho ukuthi awukho kulento uJesu ayishoyo masifuna ukuyiphasa inkonzo sebalikhulu asiliphasa iBhayibheli ngokuphelele mfethu mina bengithi sebalikhulu uGenesis akavalwe sifunde leli verse lodwa mfethu silifunde kuze kuphele 10 years ake siliphase leli verse for 10 years uma sike saliphasa leli verse for 10 years then sesiyashubayela sihlulwe iverse elilodwa emfowethu mangamavese siwakhulumile baphinda kodwa sihlula iverse powerful kade mfowethu mina ngithi anothanda izitha zenu nibakhulekele laba abanhluphayo yikhona niyoba ngamadodana kayihlo osezulwini suleka usho mawuthi wena you are a man of God I'm a son of God noma I'm a daughter of God uzodlula laqala before ubizwe ngokuthi uyindodana nendodazi kaNkulunkulu ngiyayizwa mina lento yokuthi mhlambe hayi bazalwane umusa usikhavile masikhavu umusa sigodukeni bafutha amaBhayibheli siyeke yonke umusa ngiyawazi mina ukuthi wenze njani emntwini umusa emntwini ususa yonke ingqondo eyinkungu ekhanda umusa kaNkulunkulu iwona lo wenza ukuthi ukwazi ukufunda uthandazela isitha sakho umuntu okuzondayo umthandazela nini sibalikhulu uloku wathandazelana nabazalwane iyo phela lento umoya ingcwele bazalwane umbone engasebenzi emasontweni yabo izoni zihlele eminyango sibalikhulu ibandla lasebanibani church lijabulela ukuthi kunabazalwane abangenile kuhamba uyobheka emasontweni lawa wethu hamba uyobheka sibalikhulu kungena abazalwane abaphuma eApostolic Faith Mission kungena abazalwane abaphuma eGospel kungena abazalwane abaphuma e-international kungena abazalwane abaphuma e-EC bazongena la e-international ibandla lase-international lishaya izandla lishayela abantu abaphuma kwamanye amabandla bapha abantu abasindiswayo akho umuntu osindiswayo mawuzothiwa intombazane bafowethu eyayinamadoda amaningi yashunyezwa uJesu one verse yaphinde yaphumela eminyango yathi ozani nibone yakhuluma amavesi amathathu ozani nibone ongitshele konke kuthiwa kwasindiswa uyabona mfowethu more than 5,000 people umuntu ongazange ahluma amaverses more than 5 kusho ukuthi waphuza amanzi maphi kamoya
wathi nenegcwaliswe ngomoya oyingcwele nje wafika kwamesitaladeni wathi ozana nebone kwagijima abantu bedonsa umoya oyingcwele engaxabene namuntu ungathi wena sixabene la njengoba sihleli naso babili sixabene sobalukhulu bese uphumela eminyango uthi abantu abaphenduka wena ungaphendukanga uyajoka no uyajoka nje usidlalela ngathi ukuthi uzala imbewu embi uzala inkalangala ezizothi mase singenile ebandleni lika Jesu nazo futhi zingaxoleli ngaxoleli uJesu ukhuluma isimanga mfethu la eBhayibhelini mangifunda iBhayibheli yabona angena mina theology kodwa ngiyafunda nje one verse uJesu ukhuluma isimanga uthi umuntu uma engaxoleli uthi nobaba osesuna kamthethelela uthi uma ungamthethelela umuntu ungamxoleli uthi noNkulunkulu ezulwini ngaza axolela cabanga ke manje iSG Media ikwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kamoya ngomhla ka-2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane uMkhumbane Community Hall ngo-10 ekseni kanti isikhulumi lezi Bishop SP Ndlovu Bishop PR Chiliza Prophet K Mthetho for more info 0788417844 noma 071-772-0166 ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo outpouring of the Holy Spirit lena inkonzo kamoya sibalukhulu nawe emlaleni nawe bazalwane ukuthi makhona umuntu ongezwani naye ngiyabuza nje bafowethu ngibuza nje ukuthi makhona umuntu ongezwani naye uthi wena izono zakho ziqolelwe kanjani izono zakho wena ungabaxoleli abantu cha umbuzo nje sibalukhulu kusho ukuthi liyajombeka iBhayibheli nhleze ngisho lento ukuthi iBhayibheli incwadi elula nceko incwadi elilo noma bethi izwi likaNkulunkulu kuthiwa izwi likaNkulunkulu pho ngibuza ukuthi makuyizwi likaNkulunkulu balijombelana abantu ujombelana izwi likaNkulunkulu uyofundisa abantu into owazi kahle uthi likhulu ukuthi uyenze wena qala into uyiphase bese uyifundisa abantu njengothisha mayesesikoleni selapha eVarsity ufika fundela ubuthishela athi mayeqeda ukufundela ubuthishela abese yoma phambi kwezingane ezifundisa lento ade eyifunde esikoleni ilikhulu-ke sibalukhulu bafethu iphelile babhisho bakithi iphelile sibalukhulu okay yeah injalo Bishop I think uthinta enye into engathi iyinselela yawonke amasonto lento ake ngithi nje yokukhula kwamasonto nje yama-soul winning ufica manje amasonto uthola ukuthi akhula kukhula abazalwane ngebandla elithile ukuze kukhule ibandla kumele kube khona ibandla elifayo ukuze kukhule leli I think inselela yawonke amasonto akhona uma bheka nje ikhathi zakudala lezi zinto zoma soul winning ayingathi azisekho mhlawumbe yile qeda uthando lokuyobeka amatende ulandwa imphefumulo amatende abekelwa imali akho mphefumulo nje bakhona sibakhulu abantu abanayo inhliziyo kaNkulunkulu asingasho mfethu sithi abekho bakhona abantu abanenhliziyo kaNkulunkulu bese bakhona abantu abanenhliziyo embi amatende asafuneki manje yeah uma abantu abanenhliziyo embi uma maqola kwamigebengu kwaminswela boya zama phambi kwabantu zafike zathi sikhulumela uJesu kanti sinamanga sizikhulumela zona uyizwa lento zazala inswela boya nazo uyayibona ke lento zazwala inswela boya zaqhumuka nazo inswela boya nazo zaqala zafuna imali lapha ematendeni zaqeda ukufuna imali ematendeni zavele zangizongena ngaphakathi esontweni zavela zigqoka amasudu enthayi kungangathi abazalwane kanti inswela boya into emoshile kufe balahla umoya ingcwele ngoba uyena obekhanyisa sebakhulu ekhanyisa yonke lemfishi ebeyikhona umoya ingcwele uthathwe esontweni ojijela emnyango kwangathi manje thina kufanele thina njengabefundisi noma thina sinceku sikaNkulunkulu sefanele masambe ngezimoto ezinkulu sefanele sibe nemali wena nje manje mawungenayo imoto esontweni kuthiwa uthandaza mina ngiyazi le nto ngiyazi angikaze ngizwe into enjalo kuthiwa umuntu mengenamoto akathandazi akamengenamali umuntu mema nje pulpit manje ncebe inkosi ubotha abantu abakusebona abantu bakamoya uthe manje bazalwane I'm driving a GLC Mercedes Benz ngidriver mina ngine double story house
asinasikhathi double story lathini usitshela njengoba sitshela indaba zama double story nje sitshela unemali engaka ebank isho ukuthi akuyena umuntu kamoya yo ngeke kabalanda abantu lo muntu abasenisiwe ngoba umuntu ongakholwa mfethu akayifuni yonke leyo usuke efuna uJesu yes mawuke wamvezela imoto wamvezela imali wamvezela umfazi omuhle ngitshela mfowethu ukuthi ngalo nje ngigeza ngonkosikazi wami ngithi unkosikazi wami bazalwane mfethu 30 minutes ngikhuluma indaba zonkosikazi wami omuhle onemali onemoto yabo ngiyekile nje ukuthi abantu uJesu uyabadinga ngoba igebengu sibalikhulu njengamanje sesigcwele la esontweni sibonile igebengu ukuthi eminyango akusebenzeki asigijime sizongena esontweni zaqokothayi namasuti kusho umoya ingcwele ke wacima iBhayibheli manje imcimo umoya ingcwele uphenduka abe yisitha so waphenduka umoya ingcwele wabe yisitha sekuvele kusukumele nombani manje mayuthi ahlabele umuntu ayihlabelele mayuthi ayidumisele mayuthi ashumele umuntu ashumele ngitshele nje inceke ukuthi ungathi umuntu engakafinyeleli kahle engakaze nje adlule ekulingweni umuntu bese sithi uyinto enkulu esontweni uphase kusiphi isikole ne so ke indaba kamoya nokulandwa kwabantu sibalikhulu akuselula ngoba inhliziyo zethu sezimnyama Bishop into ishoyo ibhlungu kakhulu ngike ngabona enye ivideo mina ngitshela ngenyanga kudala inyanga yayibe inyanga nje ingahlangani nenkolo iba inyanga nje ngokwayo nomfundisi abomfundisi nje ngokwa mangibo kulesi sikhathi manje ufica inyanga isamfundisi okanye umfundisi usanyanga abahlanga kona inyanga ibona impela nje izithi ingathi ya prophet sondi ithi moya ngcwele uthi ngitshela iqiniso ithi moya ngcwele uthi inyanga impela ithi moya ngcwele ungitshela ukuthi manje yabuka noma mina ngazazi ikhathi zakudala kodwa ubona ukuthi hayi lento kudala yayingekho lento kudala inyanga yayiba inyanga nje gelekeke ngokwayo nomfundisi abomfundisi nje ngoba manje babishop sofica abafundisi banye sebesazi inyanga fica izinyanga sezingabafundisi abantu abasilimazile sibalikhulu ngicela ukuphinda futhi abantu abasilimazile inyanga ziright ngokwazo nesangoma ziright ngokwazo yes abantu abashaya thina mfowethu abasidayisile yilabo abasenisiwe madoda basibulele labefundisi abasenisiwe mfethu hayi basibulele ncebo ngoba umbuzo wami uthi yabona ekhaya kuyasiza futhi nokuthi ukhulele ekhaya ukhule nje uzazi izinto ungaqala ukushumayeza izinto epulpit ekhaya nje uba umncane mina wayesangoma okay wayazi nje uba umncane ukuthi njengoba esangoma akahlangani namakholwa uyayibona le so into eyenzekile sibalikhulu kwenzeke nje mhlambe singangena size ngoba awukazi uyibona inyanga izofuna amandla kuwena ngeke ngancama singadlala nje ngeenyanga sidlale ngabathandazi ngoba le yanto nceke ube kanje inyanga noma isangoma beyingasho ilento bekhona umuntu ethiwa isangoma sayoni yes izolo isangoma sayoni ke besingasho masikhuluma sithi umoya ingcwele besithi isangoma sayoni bazalwane isithunywa sami sithi izofika singayiphathi indaba kamoya ingcwele besithi isithunywa sami sithi bese ithi nyanga obaba mkhulu izolo obaba mkhulu bathi abantu abasidayisile mfowethu yilaba bafundisi laba bethu abathe sikhonza la bagijima bayofuna izinto ezinyangeni inyanga ke manje zathola intuba ke ukuthi ke kusho ukuthi ensindisweni kulula naba abantu bensindiso kusho ukuthi ensindisweni amandla kanjani awekho ake sibancedeke zangena ke inyanga ke manje zangena la ensindisweni kwasuka befundisi bensindiso bayongena ezinyangeni beyoshumayela ezinyangeni noma beyokhonza nenyanga angithi lento manje bazothini laba basindisi kwamandla abanawo basizwa zinyanga zithukelwani inyanga ngoba zisiza abantu abangenamandla kodwa makusekhona abantu abameje ngoJesu yena yedwa
angithi uyayibona abantu abazomeja ngoJesu yena yedwa bethi uJesu senawo amandla uJesu umoya kaNkuluNkulu usasebenza kuthina ngeke nceke basihlanganise nezinye izinto bayamazi uNkulunkulu wabo yena yedwa namandla akhe ngoba simeje ngawo nathi amandla kaNkuluNkulu njengoba nayo inyanga mayimejile imeje ngamandla ayo iright ngoba imeje uyapi wena mzalwane osinisiwe enyangeni ubese uyaqamba manje uyothuka inyanga uthi inyanga yimbi yindaba uthi inyanga yimbi ngoba inyanga inamandla ayo nawe veza amandla kabani noMoses bafethe eBhayibhelini angithi yayikhona lento uMoses wathi udonsa inyoka naye edonsa induku yakhe ethi uyibeka phansi zaqhamuka nazo izinyanga sathi lento siyijwayele mfana sayibeka phansi nazo uyayibona lento ayifuni bafethu mangamemezele ebandleni ukuthi ibandla likaJesu lento esiyiphethe thina inamandla amakhulu umzalo osinisiwe kufanele angaloke eyangala nangala azi ukuthi lento esiyiphethe inamandla amakhulu lento thina sasazi ukuthi izona izangoma nezinyanga ezizoza kofuna amandla kuthina hayi ukuthi kube yithina esizofuna amandla ezinyangeni no bafethu nimosha ivangeli bese sizakhela izitha manje kungangathi silwa nezinyanga silwa nabathandazi thina silwa nanyanga asilwi namthandazi thina sibheka into yethu thina silwa namadimoni phela nathi nje sibhekene nawo thina asilwi nanyanga asilwi namthandazi silwa namadimoni thina kuphela mawufuna ukwazi nje thina ukuthi silwa namadimoni noSathane ngaphandle komuntu ongenwa amadimoni ezolwa nathi uNkulunkulu wethu uzolwa nobani naye Bishop kulena mama yes mama ivutha phema nje hayi kezakala eish lapha kule issue yesolweningi khona into ekhulunywayo la ezweni lenkosi ukuthi asiphakamise uJesu yes then yena uzobadonsa abantu manje ke into engibona ukuthi ishaya ukuthi manje angabe sawineka imphefumulo ingoba sekuvela thina kakhulu thina esishumayelayo siziveza kakhulu sikhuluma ngathi sikhuluma and at the same time sina lento yalamandla ayifake ke lawa asambe sayo wafuna le ko Nigeria kephi manje ke makuvela mina abantu bazobona mina angeke baze bambone uJesu manje thina kufanele sibe nesibindi sokuthi ezintweni esidlula kuzo sikubekezelele ukuthi sisenkingeni manje ngenxa yokuthi sikhonza uJesu ukuze masiphasa lapho and the more uphasa inkinga ongena kuyona is the more ukhula ezweni lakamoya the more uphasa inkinga ebeke phambi kwakho is the more ukhula so ngalesikhathi umile and abantu abakusurroundile bayakubona and the moment noma kuthiwa abakubona makuthiwa mhlawumbe umakhelwane kuyakubona ukuthi lo mzalwane uhlobo lokholwa ke lolu ngimenze u1 no2 no3 kodwa uphumele akanginakanga ungiphasile so ngesikhathi ke ukhula uyakhula kumoya kwenza ukuthi ngesikhathi umile phambi kwabantu automatically into ekhulumayo ebantwini kungena umoya wakho kanye nezwi kubantu abantu bese bephume babe yilento efunekayo so ke lela khona legama elikhuluma uba Bishop elithi abazalwane thina esifanele siphile kahle ngoba kuzokwenza ukuthi kube lula abazalwane ukuthi bakhonze kahle uNkulunkulu ngoba thina sibafaka umoya wethu ohlangene nezwi lenkosi esiliphasile yiko ethi ubaba kusho ukuthi makuhlalwa phansi kufanele kuhlalwe phansi uqale kuyophaswa ivesi before liyokhulunywa ukuze abantu bezodonseka beze kuNkulunkulu ngoba abezukwazi abantu ukudonseka uma thina sihlulwe izwi lenkosi ukuliphila ngoba sibizele ukuliphila mhlawumbe Bishop nansi umunye umbuzo enginawo ngiyakhumbula nje ngama 2000 dala kokuthi makubeka imvuselelo yayingekho lento yokugcizelela abantu ukuthi beze einkonzweni wawumana uzi keyboard nje ikhala kanye kuyogcwala enkonzweni manje sokuba istruggle uma kubeka imvuselelo kuthiwa kunetende lapha endaweni ethile ukuthi abantu bafinyelele khona enkonzweni yini lesiyenza abantu einsukwini zamanje kube nzima nje ukuya enkonzweni nje even nasemasontweni nje hayi ngicabanga ukuthi into ehlaselile kakhulu
njengamanje ngiyacabanga ukuthi uma siqhathanisa isikhathi samanje nesikhathi esidlulile Yeah. uyazi ukuthi isikhathi lezikhathi esikhuluma ngazo ezidlulile bowuthola uthi uyezwe mina nangu umuntu uyaqubula esiguqweni sakhe uyathandaza uyezwa ntambama nangu esiguqweni sakhe umuntu uyathandaza abantu bebebaningi kakhulu abakholwayo bebebaningi emthandazweni futhi yonke into abayenzayo beyitshena uNkulunkulu becela kuNkulunkulu noma yini azoyenza manje kodwa kulesikhathi sethu manje umuntu usevelela lavuke nje acabanga ukuthi konje installment semoto ngizosenza kanjani ake ngobeka itende so ke manje njengoba thina singamphakamisa uJesu kuye kuphinda kulento engisho ukuthi uma singamphakamisa uJesu akazobadonsa abantu so yiko ke manje lento yenza ukuthi ke kube khona istruggle manje nanokuthi bayakhuthuzwa abantu khona indawo thina sakuzabeka khona itende zafika kade kukhona okade beke itende akuzange beza abantu bathi sikhathele ukukhuthuza abantu bamatende abazange beza abantu kulelo tende lelo kade kukhona owekade befikile ngempela wabakhuthuza-ke abazanga so ngisho ukuthi abantu manje sebeyesaba and ke enye into engihlekisileke ebengizwa ngale Cape Town kuthiwa bekubuza ukuthi khona kade bethi khona namanzi kulelo kuyovuselelo kuthiwa hayi awekho amanzi hayi sifuna amanzi thina siyilapho so kusho ukuthi manje abantu bangenwe manje umoya wokufuna izinto sekubese ngathi manje mangabe ubeka itende kufanele ube khona into ofika nazo ngoba uJesu manje akasekho uJesu sekhona amadoda manje akutshena kahle ukuthi mina ngusibani bana siqamba igama lelazibiza ngalo akutshena ukuthi uthatha lena likhalenda lami uzophanyeka lapha emadimoni ahambile ngiyaphinda kuhluphe so iyona into enkinga leyo ke ayenza ke manje abantu bakhala bonke sizothola inkinga kuze kuthiwe nje hayi kunosathana nzima kulela tende ngoba abantu bayesaba manje indaba yokuthi baye ematendeni so thina sihlalelwe inselela enkulu ukuthi asime ngoNkulunkulu sithandaze ngempela uNkulunkulu abantu uzobadonsa ngoba sikuyabonakala ukuthi into eshodile uya kakhulu enkosini kulesi sikhathi esiphila kusona mhlambe ngiyabuza ST babisho uma sithi siyaphuma siyolanda abantu eminyango sibalandelani mhlambe nje ngiyabuza nakumzalwane ekhaya ukuthi masithi siyolanda abantu sibalandela kuphi sibalandelana ngoba lento esithi silandela abantu lapha eminyango isehlulile la endlini siphakathi sihlulekile mfethu njoba ngisho ngithi uma lapha eminyango ungakhohlwa ST ukuthi kunobaba abaxabene namakhosikazi abo kunomama abaxabane namadoda abo kunentombi ezizalisiwe lapha abafana zashiywa uyayizwa le ntombi lezi zilindele ukuthi wena ST uzozitshela ukuthi bafethu noma nizaliswe intombi nizaliswe izingane zaba u3 ukhona umlamleli manje mawuthi wena lapha eminyango leza izingane ezizalisiwe uthi ukhona umlamleli utshena laba abafana abalahlelwe ithemba abasebenzi baphuma ema-university uthi bazalwane ningakhathazeki ukhona uJesu uyakwazi ukulibuyisa ithemba izingane ziyasuka lapha eminyango mfowethu ziyangena la endlini ziyafica nabo abafana la endlini bamithise 3 futhi ziyabaleka lezi ziphumela eminyango ngoba isonto kwakuyindawo yokuphephela la nje thuise esontweni kwakuyindawo yokuphephela akuseyona indawo yokuphephela indawo yokonakala imoshwe obani njalo lento ithi ST ngoba njengoba sila esontweni nje sesiqala ukuxabana la esontweni isho ukuthi abantu abangaphandle abaxabene sohluleka ukubaxasulula madoda kusho ukuthi kufanele kulunga indlu kaNkulunkulu uqala bese iyomemeza indlu kaNkulunkulu eminyango ngoba umuntu oxabene naye uzomemeza kanjani awungitshene ST ngiyabuza bafethu ukuthi ngihlezi ngiyibuza lento ukuthi uma mbishop sixabene mfethu sixabene ulale ekamereni lakhe nami ngilale ekamereni lami sengithatha itende manje ngiyomemeza eminyango ngithi mina abantu abeze kuJesu sebezileke ST kuvele kuze unkosikazi oxabene nendoda yakhe abalala emakamereni ahlukene labantu nje babelala emakamereni ahlukene balindele ST ukuthi beze kumambishop unkosikazi wakhona uzobuza ngingaphepha kanjani nje basongibizele kuJesu mina ngilala ekamereni ngihlukene nobaba wasekhaya uzomphendula uthini wena uzothi nami ngihlukene nonkosikazi wami
vela bona ukuthi i-disaster le kusho ukuthi indlu ayibe kwi-order indlu kaNkulunkulu uthi mawungaxolele xolela mawungahambi kahle hamba kahle yabona lonto yonke into yenzayo yenze iqonde mfowethu kuze kuthi abantu mabevela bafike kuwena unjani uqondile bese ke uyothi ke uyomemeza abantu eminyango uthi wenini enikhathele lenisindo ungathi kubantozana nini enikhathele nenisindo kanti nawe ukhathele awusisimweni esifana basinda abantu bafethu ngise ngaveza enye indaba kule nsuku esithi serious kabi ngiveza indaba zelento zokuchita yabona ngalambe ngiveza inkosi zokuchita ukuthi mawuke wathi bawuchita nishadile uchita kuvela icrack madoda izwe le emshadweni uma uchithela uNkulunkulu ku very crack phakathi kwakho noNkulunkulu so leyo nto ifuna manje nibuyisane nalo omchithele angithi nalo kuchithela ukuze kuphindele kule yanto yomdlelwano omnjani obu right kuhanjiswane kahleke uma kune crack uzobakha kanjani abantu uthi abangabi nayo icrack kanti wena une crack ngisho ukuthi ke sisekhona ithuba bafethu umoya ingcwele uzosakha njoba nje sisenkosi yenkonzweni kamoya ST umoya ingcwele ubonile ukuthi ibandla limoshakele bishop njoba sithi siyenkonzweni kamoya uzosakha ke manje umoya ingcwele ukuthi asingene ekamereni kamoya angithi uJesu uthi iBhayibheli abapostoli noma abafundi bakhe wathe abahlala eJerusalem balindele wayesho ukuthi abakwazi ukukhuluma bengenamandla kufanele bagqokiswe noma bambathiswe ukuze bathi bekhuluma kodwa babe bempethe kusho ukuthi into abazobeyisho abantu bazoyizwa mfethu mina ngimangele ngifunda incwadi yezenzo uchapter 2 uverse 42 lithi iBhayibheli ibandla laseJerusalem lisho njalo mbisho lithi ibandla laseJerusalem laqinisele esifundisweni hayi sika Jesu kodwa esifundisweni sabapostoli kusho ukuthi abapostoli bahamba kahle kwavela ibandla laseJerusalem ibandla laseJerusalem lafunda kubapostoli inkonzo kuthiwa lalinikela mfowethu lithatha imali lithatha amaplaza into zamaplaza lizojikjela enyaweni zabapostoli ubani walifundisa le yanto ukuthi alinikele kuze kuhambe ivangeli umoya kaNkulunkulu uma sike sangena kumoya ST uyothi umemeza ukuthi kunenkonzo eGoli abantu bakamoya ngeke babuze enyameni nasegazini imfihlakalo umoya ngaphakathi kubona iyobachazela izwe lonke liyochaza umoya ingcwele uyosho athi uST udinga imali eGoli akuyuba khona isihlakanipho esiyoma phambi kwethu sibe sithi bafutha sifunde namavesi sisho ngokuhlakanipha kodwa umoya ingcwele uyokhuluma kuqali umoya ingcwele athi akufakwa imali uthi ufike eGoli kunemali eningi elindele umhlangano ngiyayibona le yasobe seyicelwa lapha phambili kodwa umoya ingcwele yobe seyisupportile into oyenzayo ngoba lento akuyona enyama le ekamoya umoya ingcwele bafuna sike sabuyela kuye ST abantu uzobadonsa njengalokhu uMbishop esho siyothi singena esitolo uhlangana nomuntu ST bangaphondi sebekufonile kule nsuku bethi bacela ukwamukela uJesu mina nasengifonela abantu abaningi ngami manje bethi baba ayikho into engiyifuna ngifuna ukuthandazela baba bengicela ukwamukela uJesu ngivele ngithi nje ithi ngomlomo wakho uthi ngomlomo wakho wasindiswa abantu basindiswa ST singazange simise tende how much more fethu singame groundini simemeze usekhona uJesu loyo Jesu abambethela usakhona uvukile wavuka lo Jesu ukhona uphambi kwethu namandla futhi uJesu usaphila inkonzo kamoya isasebenza ST le yambona nabapostoli abapostoli babehamba ngenkonzo kamoya isekhona igcinanga kubapostoli uma kuthi yagcina kubapostoli kusho ukuthi iBhayibheli alivalwe kwangelona lethu ukhumbuza umoya khona wathi even yabona mawufunda incwadi yezenzo wathi hayi kahle kahle izenzo masichaza izenzo zabapostoli kodwa izenzo zikamoya leziya kwakuyizenzo zikamoya ezenza ngabapostoli exactly izwa nje kuthiwa iduku uyambona umoya ingcwele nesithunzi uyazi mawukathi sike Cape sikhuluma indaba kamoya angazi abantu base Cape bayazi ubani umfundisi ubani uDlakavu umfundisi uDlakavu angayifakaza le umfundisi uDlakavu nomama wakwakhe lapha eCape Town ngoba asifuni mase sithi singena kuyona ST sithi sishumane kakhulu khona abantu bezodakwa asifuni badakwe yithina abantu funa babe sober
sixoxe nabo sibafake into kamoya ngezulu kaNkulunkulu sibafake bese bafowethu lo muntu ebesikhuluma ngaye ke sekuyamiyeka axoxe naye kuvele kusuka isidumbu umoya ke loyo akufuneki sivele thina ST Bishop Jebesho into simoshayo lento okuvela thina mfowethu uthole sengigqoka iskipa manje sinekhanjana lami nethawula lami selinekhanjana lami ST ifihlakalo kamoya ingcwele ke manje iyaqala ke manje umoya ingcwele mebheka bothi awu sekunendoda esikhonzwayo indoda ekhonzwayo la abantu sebeqala ukusaba manje besaba mina beye ukusaba umoya ingcwele ngoba abantu fanele basabe ngikhona noma ngingekho besaba nje umoya ingcwele kukhulunywe kanye kubona umoya ingcwele angene kubona iyona ke into siyelela emkhumbani ST ukuthi labantu abawu50 abazogcwaliswa ngalento ibona phela bazogijima umhlaba wonke uze sithi abasegoli kanti indaba ibabambe la phela ST nase ngayeka mhlambe enza wezamenze senzo noma ko Paul noma kobani ba ngisondele la kobaba ngithi obaba bagcwaliswa ngamandla kamoya ingcwele weST hamba ubheke mfowethu ukuthi lingakanani ibandla lase-Assemblies of God hamba ubheke ibandla lase-African Gospel lingakanani hamba ubheke ibandla lase-Faith Mission lingakanani hamba ubheke amabandla lawo amakhulu kangakanani ungaboni nje wena ngathi kuyadlalwa ngisho ukuthi la madoda uNkulunkulu ayewagcobile asebenza ngomoya umoya ingcwele wasebenzisa ngendlela emangalisayo ewasebenzisa umoya ingcwele esithile amadoda ehamba ngenyawo engenamoto amanye madoda azange complain uNkulunkulu engahla amanye ukudla amanye angcwaba izingane zawo ngendlela fake iplate esinoko lo tamatisi wangcwatshwa lapha endleleni bengenandaba thina njengoba sindiza ngamabhanoyi nje thina manje sindiza asiyiboni nefavor kaNkulunkulu ekundize njengebhanoyi ngiyothaca baba eCape Town angimboni uNkulunkulu mangifika nje eCape Town into oqala efanele ngiyenze ngidumisa usomandla ngidumisa usomandla ngithi wasomuhle uNkulunkulu usungigibelisa ebhanoyini ujobuchiliza akasaligibela ibhanoyi uJob achiliza akaligibela ngibhanoyi walishiyela mina uNkulunkulu ukuthi ngiligibele udumo malube kuwe Jesu madoda hey wona babishop kolete ya prophet baba NJ hayi ngibona ngathi yenzeka kakhulu le emvuselelo hayi ngibona ngathi sikuyo sisemvuselelweni impela singabona sengathi abantu badembesela ngathi amandla ayaphela kodwa hayi sikuyo babumvuselelo khona asebe othi ngikhulume le ST kunabafowethu abalimele ngiye ngayisho lento yes bebeshumayela ngiye ngayisho le ngathi ngixoxa befundisa amakhosikazi enu anibulele sure anibulele amakhosikazi enu awathandazi awanthandazeli amakhosikazi enu anesikhwele mayibona abantu besifazane besondela endodeni inkosikazi yomfundisi ivele ilwe ngenyama ikhohlwe ukuthi izosiza umsebenzi kaNkulunkulu engabe iyathandaza ithandazele umuntu kaNkulunkulu ithi uNkulunkulu lo wambiza ngecebo lakho ngeke inkosi afe lo muntu icebo lakho lingakapheleliswa inkosikazi kenceku engahlakaniphanga ivele ilwise le ndoda indoda igcine mfowethu iyo amadoda amaningi maningi yoba ngikhuluma na agcine angena emathaveni eyophuza utshwala athi aqeda istress uyazi istress ubani amakhosikazi ekhaya istress oqala ukuthi akayiboni lento lenkosi le ndoda ibibizo uNkulunkulu yagcina seyiphuza utshwala yagcina mfowethu seyingena edakamizweni kodwa ST mayingena edakamizweni isezwa ukuthi khona into uNkulunkulu ayibizele yona kusho ukuthi inyama iyalwa uyabona njengoba ngikhuluma manje apha emkhumbani mfowethu uzobe uNkulunkulu umbona wethi uzobevusa amadoda kaNkulunkulu ayewabizile ngokwecebo lakhe kwangathi ayafa kwangathi ayacwila lawo madoda kodwa uNkulunkulu mina ngiyakuthembisa ST
uyobalanda mfowethu uyobalanda uzobagcwalisa ngomoya ingcwele enceku amadimoni ayophuma kuyongena irevival njengoba sithi it's a great revival bazogcwala imvuselelo onceku yenkosi bazoshumayela labafundisi bazoshumayela labosisi nalabo mama abalahlwa amadoda bedivorce amadoda ngoba bethi athi amadoda ba useless uNkulunkulu sezwile ezulwini madoda uthumela imvuselelo eKZN ukuthi lawo makhosikazi alahliwe ahamba ayohlala nezingane emakhaya amadoda ahamba athathwa yintombi ezinamafika laba mama laba kade bengaselutho uNkulunkulu uzovusa bona kanye nabo baba futhi abagcine bengasenalutho omama besebenza amadoda engenalutho kuthiwa ucabanga ukuthi sizodla iBhayibheli bazoke babone this time around ukuthi iBhayibheli liyasiza liyadliwa iBhayibheli azovuswa uNkulunkulu lamadoda amanye nceke azacabanga ukuyothwala athi ngcono sambe uyazi amanye mhlambe athi mayefika la kuthwalwa khona kwatholakala ukuthi into zakhona ngezilunge ngoba sasingeke zilunge izinto zawo lamadoda athi ayothwala ngoba uNkulunkulu wayekhona ebagadile ukuthi bangazithinti into ezongcolisa imizimba yabo ngoba wayazi lesisikhathi uNkulunkulu uzobavusa ngeGreat Revival madoda I feel like preaching revival hayi Bishop yabona bafowethu I'm emphasizing this ngomhla ka2 May siyobe silapha eMkhumbane kulena mangathi ubheke ko Richview o Chesterville Mayville shuthi ngamanye amagama mawuseThekwini nje hayi bafowethu awukwazi ukuphuthelwa ile nkonzo enkulu kangaka inkonzo kamoya one thing ke masuke siwenza inkonzo ngomoya akalenzi iphutho kungazivezi wenza show ukuthi uyavela sikwazi ukuthi senze umhlangano ngaye bese yena ngabe ingxenye kungabe iphuthe elikhulu kungabe iphuthe elikhulu so angiyazi into ezobenzeka lapha na ke bafowethu eThekwini so mazalwane bami lapha eGoli again it's time for you to come to KZN it's time for you to come to KZN angazi ke namoya yokwenza lapha na Bishop njoba ngisho ukuthi kunamantombazana alahliwe kunabo mama balahliwe kunabo baba balahliwe kodwa this time around mfethu ngiyayibona le mina ST ukuthi umoya ingcolo uyokwenza this extra nje uthi aphilisa abantu yabo but le masithi inkonzo kamoya uyobe umoya ingcolo eqondene nabazalwane sure ngoba ufuna ukubafaka manje abazalwane eGoli khona baseGoli eCape Town Northwest kanjalo njoba sobe sihlangene la umoya ingcwele enceku yenkosi uyobe sebenza ngamandla mina ngiyakutshena enceku yenkosi ngishinto ngoba ngikhuluma ngekumoya ukuthi inkonzo ezobise isemkhumbane izobe imangaza enceku yenkosi nemuntu kade secabanga ukuthi yena ngekasophinda shumayela izovela izenzela imfihlakala izovela ingene ngoba imfihlakala isafuna ukukhathala kwakhe ayifuna ebuthakathaka bakhe isifuna umzimba nje ngoba kushoda imizimba abantu kade bathemba nceke wenkosi bamphoxile uNkulunkulu wasezibonela abantu bakhe ukuthi awu lo wazilahla ngoba khona abantu abazilahla ST bengalahlwanga uNkulunkulu bazilahla bona bazibuka mina ngeke ngathi ngishumayela kwenye inkonzo khona abefundisa abakhulu kade kwathi angisho ngithi intuthane ngiyintuthane yazi intuthane yes ngathi ngiyintuthane kodwa intuthane iyakwazi kuma nendlovu sure intuthane iyakwazi uvela igibele phezulu kwayo indlovu ihambe kuyona indlovu iziyofika esiqongweni sendlovu isho ukuthi intuthane seyinkulu kunendlovu ekade izitshela ukuthi yona intuthane ayilutho into ezobenziwa uThixo lapha khona abantu abazokufonela ST mina ngiyakutshela ngikhuluma iqiniso ngiphambi kwenkosi abazokufonela bekutshela mfowethu ngangifile kodwa manje sengiyaphila uJesu ungivusile khona abantu ST abazovuswa uNkulunkulu futhi kade sebelahliwe balahlwe emakhaya balahlwe emasontweni balahlwe emphakathini kodwa uJesu uyohlangana nabo manje emkhumbane uyobavusa mfowethu noma sekade sebelahliwe emakhaya mina bengithi abangabe sabazonda abantu ababalahla madoda fikile imvuselelo mama wami lapho hayi ngiyayibona le mvuselelo ukuthi hayi inkulu kakhulu futhi ngiyajabula inhliziyo yami ithi uyabona khona lo mzalwane olapha ekhaya uyathanda ukukhonza uJesu
kodwa akuhambi isikhathi eside kube khona into emshayayo njalo hambe kube khona into emshayayo ngithi kuye lo mzalwane umoya ingcwele uzobe khona engahambi yedwa ehamba nomlilo ukuzoshisa yonke lento ephazamisa indlela ngoba uJesu uyabona lo muntu uyangithanda kodwa uhamba nje hamba izinto eziphezulu 5 kube khona into ephazamisayo ngithi ke umoya kaNkuluNkulu usefikile ngaliya date yomhla ka2 kuzokwenzeka izinto esingazazi uNkulunkulu uzoyokhulula abantu abazoyokhonza uNkulunkulu ngesibindi haleluya inento ethi khona izwi lapha kuJakobe 5:16 lithi lelo lizwi vumani izono zenu nithethelelane ukuze niphiliswe Yes. uma bebambe lapho nje kuphelile umuntu nje manje akavuma izono zakhe athathelele umuntu anenkinga naye ukuze le great revival haleluya izofika phezulu komuntu azwela amandla amasha ahambe ngathi uhambela phezulu akanyatheli phansi ngoba uNkulunkulu ufuna ukodla umhlaba abazalwane uNkulunkulu ufuna ukwenza imisebenzi yamandla ufuna ukuvela isikhathi sokuthi avele lesi so abantu abanenhliziyo abalambile abafuna uNkulunkulu yibo ke labe ngikhuluma nabo manje ukuthi abazilungisa abazihlele washo njalo uNkulunkulu wathi tshela abantu bazihlele Yes. khona bezobona ukuthi mina umnikazi wempimpa kuyona yabo namanje ngithi abazihlele bazombona uNkulunkulu esemkhonzayo ephila ebavusa haleluya Bafowethu kuzona zonke inkonzo engake ngazenza nezinkonzo nje sokwayi attenda ngicela ukuthi ungalenzi iphuthu ugejwe ilena zingageja zonke izinto ezingenzeka kodwa uma ungagejwa ile nkonzo umenya umoya ongcwele ngalolu suku cela uke sihlangane laphana umoya ongcwele yobenza izinto ezinkulu ezimangalisayo ngeke ngafonela ngamanye abazalwane bebese sikhawini Okay. bengifuna wena babishop akubona ukuthi agcine bekuthole laphana esikhawini ngabona lapha kubona abaviteka nje ibonakele kakhulu abona bekonakela kule nkonzo yasebusuku Kakhulu. Shumayela uBishop uZikhali iqale yena. Okay. Washumayela umuntu kaNkuluNkulu mfowethu. Walibeka ivangeli njengoba linjalo. Sure. Enhlizweni yami ngathi ayingeke ngoba ukhehla seshumayele kanje vele simakhehla sobabili. Yes. Ithi khehla lizoyishiya manje ngivele ngingabe ngisangena. Kwangiphoqa ke lapho ukuthi akungene ngoba sebese bakubi abantu sebese bakubisa kanti ayingene sekusase kuveza ukuthi lento ikhona. Oh my God. Iyaphila le yathi khuluma ikhehla uBishop uZikhali le yathi ikhuluma nje uBishop uZikhali ngase ngithi hayi vele ikhona ikhona nathi ngayibeka phansi ayaqhuma nathi akimfeze practical ayiveza ukuthi sengiyayikhipha ke manje eBhayibhelini ngibeka kodwa ningabakhonza abanye uNkulunkulu Oh my God. khonza uNkulunkulu yedwa ngoba uNkulunkulu unesikhwele ya ujealous kakhulu akamfuni umuntu okhonza yena aphinda khonza abanye uNkulunkulu ziningi izinto ezenza kukhonzwa abanye uNkulunkulu ziningi ngachaza kodwa yavela inkosi Oh my God. Kulo mpostoli lo bengitshela ngaye singakashudi la bishop lo I think besuka Eastern Cape noma ngisathi besuka phi yeah besuka Eastern Cape olobe beninaye eCape Town unaye uyangitshela ukuthi uthe nje kwezinye kodwa uthe usazo confirm the uzoba bazokwenza imvuselelo ngazi noma eCape Town kodwa ngoSeptember yes ayisecela ukuthi hayi kwezinye zezikhathi ukuthi ngisanda noma bengangitshelile kwezinye zezikhathi uma kwenzeka shooter kwazi ukuthi ngimfakele yona ukuthi uzobe eseCape Town so uyacela ukuthi hayi kule mvuselelo ngeke uba bishop nganoma sekuthintile yini noma sengihambela phambili yes so kuyona so wayesecela ukuthi hayi lokulo mvuselelo uzozonginikeza ama dates yobe ngoSeptember kodwa ke I think yena uzochaza kangcono ngicabanga ukuthi ke kuyona so ngizama ukuveza ukuthi okusho ukuthi Cape Town hayi ngathi sakudinga kakhulu babonile imangaliso hey madoda hey usazozenza into ezimangalisayo kodwa ngiyacela weST mhlambe sesiya ngasekugcineni ukuthi babisho singisaphinda futhi ukuthi njoba inkosi isikhulisa sizodlulelwa isikhathi ngizwile nomfowethu uZikhali ekhaya etheni usezohamba washinto kanivele nami ngifuna ukuyisho ukuthi sesizohamba ngoba sibadala nje akufuneki sihambe kusale kungekhonto oh madoda yeah
ya bese nithi nini inkonzo yayikochiliza ingasekho kunini ya so abafowethu laba esabancane njengoba ngisho nje ngicela babuze asinayo into ethi 1-on-1 le yemali futhi thina siyafoneleka asibona abantu ekudlula qala kuzodlula mawuzothiwa ngithe abantu abafonela uMampishop ngisho lo ncengu ngenxa yebhizi ya angisho ngoba ngumuntu omkhulu ababuze abafowethu banganqeni ukubuza ngoba bathi izinto abazenzile ezimahlazo alikho ihlazo uma umuntu evuma isono sakhe esishiya iBhayibheli ufumana umusa kodwa umuntu ofihla isiphambeko akaphumeleli ababuze ziningi izinto esingayixoxa nabo njengoba abantu bese bakhona besashumayela ukuze umhlaba lo sithi noma samba kodwa imfihlakalo isala sure singafi nento kuthule ukuthi cwaka kuthiwa ochiliza sebahamba kwathule emhlabeni asifuni ukuthule kule generation Bishop funa masithula thina kube khona abafana sesibabhekile ngaphambili la into ethu sisebenza nathi into kamoya seyisebenza egijima umfana ngento engaxotswe nalutho ngayicubeli iyodwa nje izwi likaNkulunkulu lilodwa isebenza ngomoya phela amen Bishop sengasekugcineni mama mhlawumbe makhona ongafisa ukukusho lapha ngasekugcineni sesizoyivala hayi ngicabanga ukuthi sengiqedile manje kuseko right sengi-right nje hayi sengi-right sengibheke nje umhla ka2 kuphela awumadoda yebo awumadoda Bishop nalabo bathanda ukuxhumana nawe Bishop bakuthola kanjani usenjalo nje sithi Bishop inamba yami njoba ubona ngingayisho ngisho kaNkosikazi yes ubalula kuyena ukwenza zonke izinto yes angithi uthola uthabe ngibhizi thandazela abantu yabo noma ke ngibe semsebenzini ngiyathanda ukusebenza ngezandla sokuthi ngisemsebenzini manje inamba yaNkosikazi ithi 083 yes 774 yes 1563 083 774 1563 uMampishop lo uchiliza uMampishop bangathola yena ke bakhulume ke ngiyabonga baba kakhulu Bishop siyabonga kakhulu baba hayi sesilindele usuku olukhulu amen sesilindele usuku olukhulu lokho esake sakuza ngosuku lePentecost ngilokhu nje ngizwa nje hayi siyobe siyibona lapha eMkhumbane ngomhla ka2 usuku olukhulu bafowethu asibonane khona lapha eMkhumbane eThekwini eThekwini ngibema bonke abazalwane iZululand yonke iTheku lonke even neJoburg inkonzo yethu nakulaba abaphesheya ningakhathazeki inkonzo yethu izobe live wona wonke ama social platforms wethu egameni lika Jesu so if ukude awungeke ukwazi ukuphumelela khululeka we got you covered ungakhathazeki uzobe ukhonza kanye nathi into evele yenzeke baBishop abantu asuke besenkonzweni kuvele inkonzo ibukwe ngabantu abakusekutene more than abantu esuke beattendile ingakho lokhu ngihlongoza lento ye-stadium uyacabanga senze inkonzo ibukwe ngabantu aba more than 40,000 so i-stadium asigcwala kunani lapho so ke inkonzo yethu bafowethu izobe ibuka nangabantu abazobe beseyindaweni ehlukahlukene ingakho ngima ngithi awuzukuphumelela ungakhathazeki inkonzo yethu izobe i-live kungenzeka nalo ukhozi lube khona kodwa ke ngaconfirm sisazobona ukuthi into yakhona imba kanjani inkonzo zethu zobe ziqoshwa ngendlela ehlukahlukene edlumhlaba asibonane khona bafowethu ngomhla ka2 egameni lika Jesu awumajina nje intatheli seyibhala amaphepha izibhala ngento enziwe uNkulunkulu awumajina nje amaphepha ama TV wonke neintatheli interview abantu zithi yenze kanjani lento ubhalwa ngamadla kaNkulunkulu so siyanimemba bafowethu anizoba ingxenye yayo yonke lento ezobenzeka lapha ngalo lasuku egameni lika Jesu 0788 417 844 mawufuna ukuxhumana nathi uNkulunkulu makanibusise anicine nonke lapha emakhaya egameni lika Jesu Kristu amen iST Media ikwethulela inkonzo enkulu ebizwa
ngenkonzo kamoya ngomhla ka-2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane uMkhumbane Community Hall ngo-10 ekuseni. kanti isikhulumi lezi Bishop SP Ndlovu, Bishop PR Chiliza. Prophet K Mthethwa, For more info 0788 417 844. noma 071 772 0166. Ungakhohlwa ukuthi Kumenya bonke abantu abadinga umthandazo, abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo. Outpouring of the Holy Spirit. lena inkonzo kamoya.